EPS teleclass. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Grade 5 gate mihattage Islam gadiya huriya dariwarum navves manga bakiya yelgi filawal tayyawum gotu huriya dariwarum ves liyafoi gada adi fansu kaali beettu mahandan kodde ila feshmu kurin hinga huriya dariwarum ves dua kiya lama. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي kopa dariwaru tiya dariwaru ningete Islam deenuga hurmettiri kurava fawa kandatake hunnaka di furana le abur adi bave ikkanta medugi filawal has kore femani faswana kandattaka hinga baladama koba huriha dariwaru miha titibi wara boda filawal tayyar wegendo hinga waha kuriyaddama filawal feshumuge kuri tiya dariwarna soiba tasvir take dakkala tiya dariwanu wane wara rangalam mi tasvir taka visnadage miyad nagadimuni kol suruheka wara rangalam bunelade furatama tasvir vi fennani ahalmen geetirenna ahalmen ule ma hodu wara gine fenna bay taketi hennu දෙවන ෆොටෝ මි ෆෙන්නනි ආහාරමින් ඉහා ආහාරමින් දිරුණුගා පිහා බේණු කුරාච්චෙන්නු එන්නමස් බයි ඔෆිස් තෝග බේණු කුරාතක තියෙහෙන්නු දෙම්මියති තිවන තස්වීර් ගමියති කමින් හුට්ටු නුවත කමෙ සලාමෙකුන් හිඟා බද මිත්තින් තස්වීර විස්නාදාගේ මියදු සෝ නගා දෙමුණනි කොම් ෆිදාවලෙක්ක නිකම් මුනෙදේ koba dariwaru konfilawal nagadi somi uleni ti hikuri wara rangala so nagadi muleni muda rakka tirikun ehimma mi tiya dariwarunge ahlawge bain so nagadene furatama filawa tiya dariwarunna miyadge filawal hissa kumge kurin furatama hissa me kollani doge filawanu te darun daskurani coachekka doge filawanu te darun daskurani yitunge takeccha mismiunge modalaki koba kangingi etaketige muhimukam visni etakeccha rakka teriwa adi miyege filawalu te darun kamiyawani yitunge takeccha mismiunge modalaki koba kangingi etaketige muhimukam visni etakeccha rakka teriwa engumu adi so hawal kurave masekke rangala furihame nimmalafa so makuramu dairu so fahagawani kiha warakatto mi fidawalu tidaivaru aduha balalafa wani em ummedu kurani wara rangala mi fidawalu aduha adide masekke nimmalanika mihar meoti duoge fidawala hisaban adeifa furatama mi hissa koldani mudadaki kobaka mudadaki beenun hife agen hori kommecce ehma e ichchaku kommes beenumin aharmen hifene adi ega kommes agen hunane aharmenna beenun hife adi agen hori komme ichchaka mi kiyani muda hodam wani kihile aharmena warat tafatu muda adirunuga beenuwe ehma komme mudalebe sodam wani kommes gotaku ehennu ehma hingabala muda hodam wani kihine kam badana muda hodam wani halal gotuka emma e mudalaki e halal mudalaka warjene by far harmina mujtaba bafene by zuwanu by mihunge mudata wakka kogenna feerigen genes dattaina sha bebe inna haladu kuramanza ikom dattamenna kannenge e zuwana gennani kihine kan ennamas ahan jehene kihine kan genewuni beenu kurmuge kuri ema devana faharu egota takurarukon etaketi egota gennakam wanya suwar kureven jehene kandeli haram gotuka eiche gennaka yihure beenu kogen wane mahare mudalen hodam wani note mudadege beenu hifam wani
ei e mudadaki halal rangalu mudade gotuga waanama demmiyoti muda behige wa baita muda behige miwani mayganu debayaka ei am milkiyat muda tiyadalonna fasehay visnene sobi bunani am milkiyat muda kiyei rayitunge muda den devana baka miyoti pistakunge muda ei emiheke amilli nuwata kommes farataka kommes farutaka nuwata kommes mihaka nispeva mudada mikani mistakunge muda ema muda behige miwani debayaka koba dariwaru hinga masekate kollama so miha dakkala meule suruhiya gune gotu kuda kuda list tayyar kollam mijehninge mihati daruna fenna suruhiya gune gotu mijehni list tayyar kura ei rayitunge muda nuwata aamu milkiyat ge mudalu gotu ge himenene tim mudane mijeni tikudi liyela ema mihar midani kuda kuda bagutu kole mi list kudi tayyar kolluma koba dariwaru nimma levi jedo ali hingaba so tayyar ko fawa lista tiya dariwaru tayyar ko lista kihawarakatto dimawani furottamami raisul jumhuriya office warak ginakudin maleg gos warak ginen fenna taneddo mi malege imme bodu magu dotte kurfan moge himene mi bina mi raisul jumhuriya ge office ema mi wani rayitunge mudal wata aamu milkiyatuge mudala demmiyati miski miha tiyadaruna mi fennani ama maalege hunna waram masuru binai islami markaz noni masjid muhammad takurfanul awzam mies miwani rayitunge mudala miha mi fennani ATM bank of maldives ke mirashu sever nendo ema mies miwani aa milkiyatuge mudalaka hamiyaiku mihami fennani aminiya school malege school emmi ema school wes miyannani am milkiyatuge list giteriya demmiyoti park mihati daruna mi fennani rastani bagicha mies midani am milkiyat nuwata dayitunge mudateriya adi emme fon hissami kollani dharmawant hospital ge tasveeri mi hospital es mitam veswani rayitunge am milkiyat mudalaka emami pige teremves mi ariso hwala me dakkalani ha photo heminwas tafatu komme tani rayitunna gulun huri sarukara rayita gulun huri komme mudale miwani am milkiyatuge mudalaka dengiga am milkiyatuge muda nuwata rayitunge mudalaki ko wakamge tarafa balana ಆ ಮಿಲ್ಕಿಯಾತ್ ನುವತ ರಯಿತುಂಗೆ ಮುದಲಕಿ ei gawumuge emmiha farudunge takit e gawumekka diriule nisbaiwa e gawumakan nisbaiwa emmiha mistakun nuwata farudunge takiccha mikeni aam milkiyatuge muda ema kurin hissa kolli komme tanaki ei aam milkiyatuge mudaluge himine tanta e gotum bay photo so hissa kollana raisul jumhuriya office Islami Markaz Adi Bank of Maldives 18 so mihar mi hissa kolla deni mudala rakkatirumuge muhimmuka egotum kiti gurwarunna rasuda muhammad sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu muda nuwata mudala rakkatirinuge muhimmuka te darunna hissa koddena egotum furatama hissa me kolla deni kiti gurwanu suratu nisa ke fasfanayatu ge maana gave adi dodiya mihunna ibahi wiyanuda kharaduko israf kongule mihun ge ata tebamun etugawa euringe muda nudeshi e mududaki diruru hifatta denevi barik kamuga allah tebamun lavwa fawachiki emma muda gengulen mijeheni wara rangala e muda rakka teri kureve mihaka egotu dodiya mihunna adi bekar halatu kura mihunna muda di beenukuna nudeshe mi barwanani sababaki ei e mudadaki ei diriulu hifata dene barikkamuga Allah subhanahu wa ta'ala wafa ichka wati demmiyati sunnatu galiga mudada rakkatirmuge muhimmuka tiyabamunge mudadaki hurumet teringa wa ichki ema islam deenuga
so fesum kuri mes faha kuri islam deen go bave hurumetteri kuri wa fawa takit ege ter ek hurumetteri ko fa iketcha kiyai muda ema tiyabamunge mudada kiyai hurumetteri ge wa ichche ke me waram muhimmu ecche waram mayin ecche ennu koba dariwaru hinga anikka kudamasakate kollon mifahmi hawal kurani mudabihinga devana baya gule gotum hawal kurave masekate koba mudabihinga devana bayki masha Allah ei mistaknge muda ehennu mifahlas mijeheni mistaknge muda gotuga himene tin mudale tidariwaru list kolla ara nikam fashala bala koba dariwaru nimmale vijjeta masha Allah hada mulku dilli hinga tiya dariwaru ge lista so tayya ko fawa lista kiha wata to gulmunni balala so wes tiya dariwarunna gule gotun wata mistakunge mudala gule gotun mimeni ha mudale tayyar kureifa eke diriulege deka miyoti har mudale gotuga car adi cycle kengule nagudu faisa odidoni fahar adi viyafar ima min komme eccha kei kommes mihege amille milkiyatu gunnech eya mi kiyani mistakunge muda ima so ummeedu kura tikudin tayya ko listagaves mistakunge gulun huri mudalaka wanikam ima miha hissa kurewuni mistakunge mudaluge list koba dengiga mistakunge mudalaki koba kamge taarife badala mistakunge mudalaki emihige amille hedai diru mattaka hoda famuda emihak amilla bura masekkatun heda koggen emihakuge diru mattaka hoda fawa komme mudalaki ei emihike muda em nunnama mistakunge muda mevani egotu so hissa kurihe ge car cycle adi nagudu faiza miyannani mistakunge mudalu getiriya ema mistakunge mudalu tere miyannani emihege amilla masekkatun hodage emihege dirulum furihama kurmattaka hoda nota beenu kura komme mudale mikiyani mistakunge muda dararunne den hinga bada mudala rakkateri wanjeni kiwege kambalana so kurinti daruna hissa kurihin rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu gadiga se bafaha kure mudala kiyei hurmetirge wa ichikka adi tekeccha hagga kanuda aragat maki faafa veliwanikam ema aharimen mudalen hoda mijeni halal gotuga adi halal nu gotuga nota hagga kanuda echen hodagat maki faafa veliwanikam misala wakkan kogge nuni feri ganege nota aniyai koggen kadakam watula muda minuwane rangalu mudalaka ema e mudata wani haram mudalaka adi ekamu eenaya faafa velini midani dehinga bala mudalaki diruma kiha muhimu ichikkam balalama mudalaki diruge beenuta fudda de wasilati ema komme mudalakum mes kommes beenume e mudadun ahaminna fudigen dane emma mudalaki yahan min diruma waravves muhimu echen emme kuda kuda mudalaki vesei eechchaku ahan minna warab bodu beenume fudigen dane chipsa hinga bala alifan dani kode emme e dani kodume sahar minne eba beenume alifa beenume ba hife diruma amma bisaga kardas kode eba har men beenum kureve bayin ichi note kodi mattaka ema aharimen beenuwa komme kame fudigenda wasilaten ei mudadaki emma mudadaki mi aharmen waram ves muhimu ichekken eba engende darerunne hinga bala rayitun mudala gellun dilima wani kihine kam balala so kurin fa kurin rayitun mudalaki ei e gawmegga nota etanegga dirule emmenna gulun hulin muda ema nifada mudalaka gellun dilima wani kihineppa hinga balagama egotu ekamuge gellun e mujtama ka nota gawma ka nede asal qur'an em marayitun mudalaka gellun difkam wanama etanegga ole
bayaksha gauma ves ege needeve asar kurane adi etike heduma nuwata hoduma gina maguta faisa heda kuran jehir ema hala kollu nuwata gellun dinima eiche alum hedu nuwata hoduma eba jehe aharu maguttake heda kura anikka ituru faisa takin aharu maje hoda hama yaik eva etanaka de hizume kutti midani ema aharemen hizume hoduma da tantanun ahar menna ekataraka gellum dීවිකම වානම එතනකු දෙ හිදුමේ වගුතු හුට්ටි ගෙල්ලන් අනික්ක ආහාර මෙන්න මේ ජෙහෙනි එතන් අලුම් ආරාස්තු කොනොත එතනක අලුම් හිදුමේ ෆෙට්ටේ වර තයාරු වීම මඩු කොහෙම වර ගින වගුත්තක අනික ආහාර මෙන්න වෙස් ගෙල්ලුම් වෙගේ මිදයි නොත බේකාර වෙන්න නේ මේ එතනකු දෙ හිදුමේ හුට්ටිගේ බදේ රජිතුගේ මුදලක ගෙල්ලුම් දිනීම අදි ෆූණු බෙදේහා මින්වර දෞලත ගෙල්ලුම්ගේ බව එහෙම මේ රයිතුන්ගේ මුදල ගෙල්ලුම් දිනීම මුදා හොද මිජේනි රයිතුගේ ෆයිසයි එම රයිතුන් අනික නොත සරකාරු මිජේනි මි කමෙ නංගලන් ඉස්ලාහකෝ හල්ලුකෝ අනික ඉබජේ සරකාරු මි තකේති ගතුමට්ටක ෆූණු බෙදේහා මින්වර දෞලතු එකන්ත හරදු කුරම් එහෙම මිසාලක so mihar hissa mi kollane warafahum addotoluga hingafawa hadisa mi police station rayiti nikumege andala fawa manzar mi fennani em police station swan astu rayitunge mudake aharmena tafat massatan aba hallukur mattaka eba wata hushalu mattaka eba fulhum gata ge bade adi rakkatir ku mattaka not fulhumge arihun ahar minge ban ote mihunge kiben are ehi terikin oba hoda ahar minge salamati kandare mai ka tanaka kulliyaka mifada hamala dinin nota mifada gelmen dinima mitaruge kuramunga maseke bo hutti alu imarat libende etanuge baje mudatan hoda alu imaraten ala mikha kame kurum misal dewana photo ga minnani anda nimum fahu efahuriga mihar mi fennani mi police station ge terega tibe muwazzafu niduma beenu kurarnu ema endutam anda hudivefa beenu kura mudata seri ekkom beenu kurevara gellu livifa imaratu geher ekkom anda hudivefa ema mi warab bodu gellume waguti gotum bayaku kuri kamu gaves waguti ufalen eba libe emi una timannanu onnani police station anda dafe ekanga wo hasil vehenames visnadamvi tima kura kavege sababu denhuri mujtama ihunna kura ege needeve asaraki kiha waraka kura asarikka isnana em ummidaki tiya dariwarum wes rayitu mudala war rangala rakka teriwanika den hingawala mihegge mudala gellun dinima devwani kihinekka soge taraf ga mihunge mudala kiye emihaku hedakogge emihunge emihegge diriuru arastu kumattaka nota beenu fudumattaka hoda komme mudala midaniye mihegge mudalagu teriya egotu kulliyaka mihegge mudala gellu divi kowanama ammati dativi halu gajen eche wagutun hodum undagu wan misalaka mihaku hoda puri rufiyatake wagan geldiye ehemeje hisabu ena ekkala enage beenutta fudumattaka faisa husbi adi wagutun ena halu gaje honi kurige halta dimattaka gina gonjohtaka dima misal ko rufiya negi ehvijjiya kurige huri halata dan ena anikkan jiheni gina guna maseketake kuraimat effahara e rufiya take nulibena tawakkan kurimai ot e muda gelluni mai emai muda hoduma anikkam jiheni alu fashage e maseketake kurai me warabbodu gonjomaka midimawani den ehem min gehiya beenu jehi bikaw dekkala miheng ob behenum ve ehem mihunge ehi ehisam ena eheri ehem mihunge ehi nihayata beenum ve ema mihege gellun dilima anika ve miheng ebadibe fuunu vedeha minwara gellu enika era mijene adum badum gina masekate koggen e mudalen hodala nuni e mudali bende gina minwaraka maseke kura ema warafahum higi hadisa maadega mi tin launch ekkum adagi dem launch kiwese kommes beenume kureveti nisa kaali rattaka pikuni kudiu kaali ratte guru hospital ziyare kuru ratte hinna ekuma ja kumata war buim kame kurve launch umes
එම මිහිරි දිමාවේ කන්නගේ සොමු ලෝංච මිදනි තින් ලෝංච මිදනි අදා හුලිවේ කිමයි මුදා දෙන් හෝද වරන් උඳගු වාන e muda ho anikka mijehene atuguri muda huskolla fa launch anikka hoda ema kulliyaka launch ves nudibe ani food ehme memoni foonu bedeya mimara gennu waade isalaka mi mihati dakkarani so ekudi mihan friend mi photo eki mi Palestino ge mi wara ranga reeti ko hoda furi ge kuri mi manzar mi gota kanu hunna en namas bong yelum ge sababum imara mi kommes waraka hala ko efa කොමගොතේ විස් කුලලාන් ජෙහෙරේ මීද ගොඩිත මීද හදාකු මුදා මීද හදාකු එම මි කොම්මේ මුදද කියේ ඉතුරු රුෆියාතක බේනුවා එහෙම්ම රජිතුගේ මුදද එෆදයි මීහෙගේ මුදද සහනුගේ බජේ වර බොඩ රක්කා තෙරිවා මොම්මේදකි ඉකුජ්ජගේ මුදද සිකුජ්ජා වර රංගල රක්කා තෙරිවානක මිහාලිවනි මියදුගේ ෆිදාවණු තිය දරුණ හිස්සා කුරංජේ හුරිහා මෞදුමත හිස්සා කොන්නි මිෆා ෆිදාවළුගේ දෙම්මියති කුරු හුදාසේ ගෙනෝ දෝහුගේ ෆිදාවළුගේ කුරු හුදාසේ දුමු කුරි තිය දරුණ හදාගේ බෝරිතා මි ෆිදාවළු තිය දරුණ දස් කුරානි කෝචෙක්ක මාෂාඅල්ලාහ් මියදුගේ ෆිදාවළු තිය දරුණ දස් කුරානි මුදදකී කොබා කමා මුදදුගේ මුහිම්මුකංගෙගේ මුදා රක්කා තෙරිකුරු එහෙන්නු අදි මේගේ ෆිදාල් කාමියාවාණි මුදදකි කොබා කගෙන්ගි මුදලගේ මුහිම්මු කගෙන්ගි අදි මුදා රක්කා තෙරුම අහනෙමි මසේ කෙකුරු එහෙන්නු අර හිඟා බල මියද සෝ හිස්සා කුරු මෞදුමාත්ත මිහාල් හඳන් හුරි කියා විමරතෝ බලාන තිකුදින් කුරල් චේනකමකි සෝ දක්කාලාන ෆහරකු සුවාලේ එම්මති කුංජෙහෙනි ඒ සුවාල अंगबहु जवाब तैयार क्लास प्रथम सवाल में होती मुदल की कोबा आने का मुनबल मुदल की कोबा माशाअल्लाह मुदल की आहार में की दिरिलुमा बेनुवा एम्मेहा कंतत्ता फुद्दा दे कुम्मे इच्चमी क्यानी मुदा එහෙන්නු ඉතින් දෙවන සවාල බලන්න දෙවන සවාගම යති මුදා බේගෙන් වාදී බේකි කොබාහි දරරුන්නේ කොපා මුදා බේගෙන් වාදී බේකි මාෂාඅල්ලාහ් මුදා බේගෙන් වනි දෙබයක ඒ රයිතුගේ මුදදා මිස්තකුගේ මුදා රයිතුගේ මුදද කිය දෙවනම කි කොබා මාෂාඅල්ලාහ් ආ මිල්කියත් මුදා එහෙන්නු කොබා වති වන සවාලකි තිවන සවාගම යති मुदा होदमवाणी किहिने दरुण निकम्बुने बल मुदा होदमवाणी किहिने वरब्बरा माशाअल्लाह मुदा होदमवाणी हदात गोतु ते हतवन सवाल गम्योती आ मिल्कियत की मुदल वितिरे हिमेने ती मुदल किया देश अनिकब क्या दी बल आ मिल्कियत की मुदल वितिरे हिमेने ती मुदल आ मिल्कियत की मुदल की रही तुंगे मुदा ऑफिस स्कूल मिस्की बैंक वररंगल माशाअल्लाह फसवाल सवाल में होती मिस्तक में मुदल तेरे मैंने थी मुदल क्या आदेश अनिक क्या दीबा माशाअल्लाह वररंगल गे साइकिल कार फिहार वररंगल क्या बात देखो थी कौन सवाल तो बारा इनमें फाउ सवाल को तो कमी होती आहार में नमोदा मुहिमवाणी की वे अरे दरियों मुनबल आहार में नमोदा मुहिमवाणी की वे माशाअल्लाह आहार में नमोदा मुहिमवाणी ए मुदादु आहार में के दिरियुम के बेनुक्ता फुदी के इंदाती मसो उम्मीद कुरा पर रंगाला मीद के फिलावलों के मौदूमात दरियों ने इंगे दिया कामा මිහාල් මෙවනි මියදුගේ ෆිදාවලුගේ මසෙක්කත හිසාබන් ආදේපා මියදුගේ ෆිදාවලුගේ මසෙක්කතකම් යති තිය දරුවන්න හිස්සා කරවණු ෆිදාවලුගේ මෞදුමාත විස්නාගේ සුවාදම් විජේනි ජවාබුදී මසෙක්කේ ෆුරියම් කුර ඒකතු ප්‍රථම සවාල්ගෙ මින්නනි
කියාදෙවුණු කොම්මෙ බයිගේ වකිවකි තාරෆෙල්ලියු එමසෝ හිස්සා කුරෙමු මුදලුගේ දෙබයි ඒ දෙබාගේ වකිවකි තාරෆෙ කොබාහේ ආම් මිල්කියාත් නුවත රයිතුගේ මුදලකි කොබාහේ මිස්තකුගේ මුදලකි ඒ කොම්මෙ බයි වකිවකින් තාරෆෙල්ලියේ දෙවන සවාලගතුක මින්නනි කොම්මෙ බයකු මුදලෙ ෆාහාගක්කො ඒ මුදලෙ රක්කාතෙන් ගොතුන් තිය දරිවරුන් කුරානෙ තින්කම ලිස්ටු කොද්දේ එම ෆුරත මිජෙහෙනි ආම් මිල්කියාත් මුදලෙ තිකුරින් යාර කුරා ලියල නුනි ෆොටෝ තයියා තයිකොල්ලා එයෆහු ඒ ෆොටෝගේ ඉන්න මුදා රක්කාතෙරි කුරුමු ගොතුන් තිය දරිවරුන් කොද්දේනි තින්කම එගොතු කොම්මෙ බයකම් මිජෙහෙනි ඒ මුදා කුරුහාගෙන් විස් මස්සෑනේ ෆොටෝලෙ තයිකුගේ විස් මස්සෑනේ ඒ මුදලෙ ಫಾಹಾಗ ಕುರ್ಮಫಹು ನಲ್ಲಿಯಂ ವಾಣ ಮುದ ಕ್ಯಾರಿಗ ನಲ್ಲಿಮಫ ಮಿಜೇನಿ ಎ ಮುದರ ರಕ್ಕಾತೆರ್ ಕುರ್ಮು ಗೊತು ತಿಯ ದರಿವನು ಕುರಾನ ತಿಂಕಮೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕುತ್ ವರ ಫಸೆ ಹೆಣ್ಣು ಸೊ ಮೀದಕಿ ವರಂ ವೆಸ್ ಗಿನ ದರಿವರು ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಾದಾಫ ಸೋಯ ಫೊಣುವಾ ಗಾಣಕಂ ಹನಾಂಕೋ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿವಿಸ್ ಎ ಮಸೆಕ್ಕತೆಗ್ಗ ಎಕುಜ್ಜೆಗ್ಗೆ ನಮ ಕುಲಾಸ್ ರಂಗಲ ಎಗೇಣೆಹೆ සෝය ෆොනුවාලුවාන මියා හිසාබු මියදුගේ ෆිදාවල් නිම්මාදම් මෙවුලෙනි නිම්මාල්ම කුරි හිඟා මජිදුගේ කෆාර කියාදම සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික හුරිහා දරිවන්නවස් බාජවේ රක්කාතෙරි දුවහකන් ගෙදෙක් අදි කුරියෙන් වයි Kudahavves baddal ummiduga wakiveda. Stay safe, stay home. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. EPS Teleclass